I dobrodošli u još jednu epizodu. Tako je. Danas ćemo igrati preživljavanje koji svaki puta. Znači, idemo da preživljavamo. U prošloj epizodi Creeperi su pucali, padale su bombe, umrli smo više od jedan put, u stvari neki više, neki manje. Da. I to je to. Ja najviše. Sad trebamo da nastavimo ovo. Auč. Što je bilo? Popao sam. Pao sam. Popao sam. Što ti? To je Marija, je. Marija! Otkud ti čizme? Daj kak su lijepa, daj! Makni se! Daj koliko tražiš za to? Ne mogu ih napraviti više. Daj koliko tražiš, daj! Ja ti dam puno stvari. Ajde, koliko tražiš za čizme? Bilo što. Evo, dam ti 16 drveta, 20 drveta, evo ti. Ajde. 20 drveta. Evo ti, 20 drveta. Hvala. Ne vjerujem. Evo me. U čizmama. Da, u čizmama, ej. Marija učinu. Krampove. Mačak u čizmama. Mačka. Šišaš mačka. Idem ja... Ej, Šta? nemoj mi uzimati iz škrinje. Nemoj mi uzimati Šta? Daj reci više. moje kože. Neću, ništa mi ne treba. Pošto je nosim mi za rad. Idem ja tu... Što ti to ubijaš, Marija? Svinju. Da idemo tamo u špilju, ono. Gdje si izgubio stvari. Ne, izgubit ću opet. Jel imaš možda, jel ima ko ugljena? Ima ko svijeće? A daj više. Treba mi svijeće! Ništa ne vidim! Jel ima ko drveta? Nema niko osim mene. Ko to? Ja imam. Koliko? Pa ono 16. Aj, ovo je šiša što. Ja imam 15, a još puta 4. Ja ovdje niš ne vidim, a na YouTube još zamrači pa neće niš vidite. A kako napraviti to? Wow! Zapao sam! Prokopao sam, a ne vidim ništa. Gdje sam ja? Čekaj da ovu svjetlost Zoni probam. svjetlosti. Evo. Ne vidim ništa svejedno. Jako si u zoni svjetlosti. Daj, tu sam ja dole, vidiš me? Ne. Ne, vidiš me? Ne. A ne. Evo ga, stepenice radim. A tu dole si. Tu sam dole, da. Vidim time. Ajde dole s vama, znaš na špilju neku. U stvari nije to špilja. Kako A doći to je dole? neka špilja onako. Kako doći dole? Ima tu staza jedna. Ne vidim ju. Evo, željezo sam našao sada. Željezo sam našao, da. Evo mene do dole. Makoc, željezo. Mogu ga svijeće? A? Jel imaš svijeće? Ne. Daj mi. Malko. Imam ja! Ugljena! Tako je, A to sad nije će biti. svijeća. Ali napravit ću. Nisam imam ugljena prije. Dolazim ja Tako, kod tebe. iskopat. 16 puta 48 drveta. Super. Bijelog 48. Ovog Da, čekaj, dolazim do tebe, gledaj. Jer vidiš išta? Vidim. Vidim tvoje ime gore. Ja tvoje. Evo, svijeće. Ugljen!
Ugljen! Svijeće. Ugljen! Svijeće. Ugljen! O, kako se ljepše vidi odmah. Čekaj, pričekaj mene, ja ću doći. Ti kopaj tamo. Ko je to kod tebe? Nije niko. Ja sam šta? Ja. A Marija! Kako je ona uspjela tamo? Pa vidiš, zna se ići dole. Ej, Mila. Pa ajde. A di on? Imam jako malo željeza. Ispred vas. Imam ugljena ako treba kome. Koliko? 10 komada. Super. Ima oko drveta. Ops, Ja. imam ja. Ja imam. Čekaj. Idem ja napraviti... Evo ja kopam Ja ću dole. napraviti crafting table. Ja moram. Ne, Ja mogu samo 16 jedan. crafting table-a. U Mogu stvari i- sad 15. Koliko ja mogu? Ja mogu 15. Ugljen! Našao ponovno. Da, napravit ću svijeće. Pravi. Par svijeći. Dobro, sada znači napravit ću još kameni kramp. A nemam kamena. Imam. Jel imaš? Evo, ja ovdje dole kopam. Ej da, to Ja je ovdje kopam. tvoj crafting. A? Ja sam uzela svoj. Ja sam napravio jedan. Ja kopam prema dolje, hoće ko za mnom? Ja isto kopam. Hoće ko za mnom? Ne. Moram staviti sveće. Imam 24 sveće. Šta da? Mhm. Super. Još ih mogu napraviti 15 i više. Ja ovdje kopam zemlju, Ja nekako. Ja sam. Ovdje puno zemlje ima. Mogu ovo dati. Ovdje ide kamen, zemlja i onda bez Gu- veze trošim kramp. Ja ti pored mene kopaj, tu ti je puno kamena jako. Ima i ovdje sad kad sam dublje ošao. A na jednom dijelu samo zemlja. Evo i meni zemlja. Ovako. Pa da, Više nema. kod mene je bilo dosta zemlje. Ne, par kocka. I snašao šta? Ne, Željeza ništa. ja ću kopaj do bezdana. Oj. Pa ćemo sve dole iskopati. Samo teško da dole doći. Da. Dugo traje. Stepenice trebamo staviti. Da. Našao željezo. Nešto sam i ja bio, ali 4 komada sam bilo. Kod mene za sada 2. Samo 2. Uh, Dobro, nikad nije jedno željezo, uvijek imam više. da. Opet zemlja. Da. Ovdje, kako? Evo sad kamen. Opa, evo ga, željezo. Evo ono, znaš sam ono kak naš prijatelj kaže škljunak. Škljunak, da. Luna. Pa da, naš prijatelj jedan kaže škljunak. Da. Naš nema teo. O, evo ga. Došao sam do kraja. Ne, još nisam. Ko ide to za mnom? Malo? Ko ide za mnom? Ja ne. Marija. Nađemo se dole. Drži, kopaj. Ja imam kramp dat. Onda kopaj. A šta kopam? Pa kopaj tu bilo di, radi kanale, tu bilo di kopaj. Nađemo se dole. Ja radim sobu ovdje neku. Da, ja našla ovu crvenu. Ok, kopaj dalje.
Uvijek Moram dole prvo ima. ispeći željezo da dobijem onaj kramp željezni. Kako dole? Šta? Koliko sam ja prokopao toga? Puno, a? Još nisam došao. Ti na crafting table. Ok, šta nam ne treba? Ovo nam ne treba. Evo. Opet što? Chest moram napraviti. Koliko si ti prokopao da vidim? Vidi. Evo, napokon. Šta još ne treba? 2 Nađemo se. šljunka. S koje si ti strane od mojeg kopa? Ja sam ti kopao, ne znam, u čošku špilje. I ja isto. Ja i nisam rano. Ja sam Šta je ovo ti... tu? Koje? Koliko imaš ruda i toga? 4 ovog tu, 2 željeza, 5 ugljena, 2 neka čuna ugljena. Tako. Dajte mi koje su čuba. Čekaj. Evo ja Ajde. pečem željezo. 6 komada. To, kupi to. Naša željeza. Šta da? To je samo jedan komad. A dobro je, bolje išta nego ništa. Evo ja ti kopam ovdje. Našoj bijelici. Po dnu. Pa da. Sad ćemo napraviti ono rudnik na katu. Opa, željezo. Idem ja gore. Sad ja trebam doći gore. Gle kako lijepo ovdje željezo ima. Epic Ne kramp. bijelice glavio si. Evo tu. A ja ti imam 23 ugljena. 23. A šta puče mi sad cvijeće. Evo. 23. Koliko imaš željeza? 0. Da. Ja imam željeza 7 komada dosta. Dobra. 6. Evo ja još Idem kopam prema ovdje. gore, ej. Koliko ću morat kopati? Koliko mi već kopamo? Ne znam. Posao. U ovoj epizodi ću nazvat ono... mining epizoda. Mhm. Da. Danas mi nešto boli rabe. Mm, Gle što sam još našla. dobro. 5 ovih. 4 ova kabela crvena. I to je to bilo ljudi za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!